Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana na radiyo televiziyo Nuru ya Mashariki hamwe n'Umuco Wacu TV. Turi ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 11 2024, tuje mu makuru yacu y'ikinyarwanda mu masaha ya mu gitondo muri mikoro. Njyewe Umushakamba Maurice mfatanije na mugenzi wanjye wo kuri radiyo televiziyo Nuru ya Mashariki ari we Sentama. Sentama, mwaramutse mute? Twaramutse neza Mushakamba, namwe mwaramutse neza? Yego, natwe twaramutse neza. N'inkuru zivuga ko Igoma na ku Gisenyi na Goma hajemo urunturuntu. Biravugwa ariko nanone usanga binavuguruzanya, ubwo turaza kumenya ukuri kwabyo. Ubwo ingingo tugiye kugarukaho nyirizina ni izihe? Ingingo tugarukaho ntabwo ari nyinshi, ni ebyiri. Ingingo ya mbere turaganira ku kuba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yafunze umupaka wa La Corniche, Yego. n'uwo bakunda kwita Grande Barriere. Noneho biteza urujijo, turibaza ngo ukuri ni ukuhe. Turaje tubiganireho, abadukurikira bamenye ukuri kwabyo, bamenye ibyo ari byo. Ikindi tuza kuganiraho ni umugambi mubisha w'Ububiligi na FDLR. Nabyo turaza kubisesengura mu buryo bwimbitse bwana Mushakamba. Reka tudatinze, Ariko uwo mugambi mubisha ufatanijwe n'Ububiligi na FDLR, barawugambanira nde cyangwa ikihe gihugu? iyo mvuze FDLR uhita wumva aho bagambanira bwana Mushakamba, kuko hari abantu bashobora kugira wenda ngo ni abaturage b'abanyekongo cyangwa abandi bantu bari ahandi runaka. Reka tube tubisobanuye mu buryo bwiza kugira ngo babyumve neza, batagira urwo rujijo. Ububiligi n'Uburundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo birimo birafasha FDLR kugira ngo izatere u Rwanda. Yego, urakoze cyane. Kugira ngo noneho birasobanutse, abantu bahise bumva uwo mugambi mubisha aho bari kuwutegurirwa. Yego. Ntibarabyumva neza ariko baraza kubyumva. Urumva bagize amatsiko y'ibirimo. Ubwo rero twakomeza, reka turebe kuri kiriya cy'umupaka wa Grande Barriere. Umupaka wa La Corniche. Umupaka wa La Corniche ni iyo bita Grande Barriere, ni hariya haherera ku kiyaga cya Kivu. Yego. Noneho rero hakaba Kongo yazindutse hafunga. Irahafunga ariko abantu babanza kwibaza bati se ibi ni ibiki? Ubwo rero nibyo byabaye urujijo. Bamwe bazi ko hafunzwe yenda kubera imibanire iriho ubu ngubu muri iyi minsi, Kongo yaba yafunze umupaka. Yego. Noneho ikaba yafunze umupaka, yenda ubuhahirane bukaba bugiye guhagarara, nubwo bwacumbagiraga ariko wenda bukaba bugiye guhagarara burundu. Birumvikana n'abantu baribaza bati kuki Grande Barriere yafunzwe, ese indi mipaka yafunzwe? Noneho rero icyo navugaga, nagira ngo ube wabisobanurira abantu bwana Mushakamba. Nibyo nari mbanje kukubaza, ntese ni imipaka yose yafunzwe y'i Rubavu ihuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa ni inzira imwe? Amakuru dufite ni uko ari inzira imwe, ni iriya ya La Corniche, ariko Petite Barriere ariho bita mu Birere ntabwo ho bahafunze. Yego. Wenda turi buze kubijyamo tunarebe n'impamvu zaba zabiteye, ariko amakuru yemeza ko kuva mu gitondo cy'urukerera abaturage basanzwe batuye muri Rubavu, ndetse yaba ari Abanyarwanda n'Abanyekongo n'abandi banyamahanga batandukanye baba i Rubavu ariko bagakorera mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, babyutse bagana ku mupaka wa Grande Barriere nk'uko basanzwe bahanyura, cyangwa se La Corniche nk'uko wari ubivuze. Bahageze babasubiza inyuma, imodoka nazo zirahagarikwa zisubizwa inyuma, babasaba kujya guca ku wundi mupaka. Niko kwita inkuru zisakara, abantu bati Grande Barriere yafunzwe, umupaka wa Grande Barriere wafunzwe. Ni umupaka uzwi cyane kuko wagiye unaberaho Abanyekongo b'abasirikare bakahinjira barasa, ariko bikarangira basubijwe cyangwa se basubijwe
abarasaga bakicwa bataragira umuntu bangiriza cyangwa se byinshi bakomeretsa. Bwana Sentama, abantu icyo bagomba kumenya ku mupaka haba hariho impande ebyiri, aho bakoresha icyitwa jeto, guteza kashe muri utwo tujeto twabo cyangwa se mu mpapuro z'inzira. Aho bagera ku ruhande rw'u Rwanda, bageze ku ruhande rw'u Rwanda barakirwa, barasuzumwa, barambuka. Bageze ku ruhande rwa Kongo, ababakira bagomba kubasuzuma babasubiza inyuma. Rero nibyo byateye abantu urujijo, ariko Bwana Sentama, biravugwa ko ngo haba hari impamvu zaba zihari ziri kubera hafi y'umupaka wa Grande Barriere cyangwa se La Corniche. Izo mpamvu zaba ari izihe nk'umuntu wabikurikiye? Bwana Mushakamba, rero impamvu zivugwa hariya ni uko ngo hashobora kuba harimo inama irimo ibera hariya hafi y'umupaka uriya nyine munini. Noneho bakaba bahisemo ko abagenzi bambukiranya imipaka bakoresha uriya mupaka mutoya. Noneho mu makuru nabonye aravuga ngo Kongo ntabwo yafunze umupaka wa Grande Barriere. Hari inama iri kubera hafi y'umupaka ihuza inzego z'umutekano n'ubutasi za Angola, u Rwanda na Kongo, bijyanye na bya biganiro bya Rwanda. Bityo rero basabye ko abantu bakoresha Petite Barriere, kuvuga umupaka wo mu birere. Bishobora rero kuba ari iyi mpamvu Bwana Mushakamba, kuko ibi byombi twabibonye. Bishobora kuba impamvu ari iyi ngiyi. Nk'umuntu uzi mu mujyi wa Goma hafi na Grande Barriere hari amahoteli akomeye ahari? Ndumva zirahari kandi hari n'inshya zagiye zivuka. Bishoboka rero ko hari baba bari aho hafi aho ngaho ariho bakorera, ko ntabwo turamenya neza aho barimo bakorera iyi nama. Birashoboka rero ko ibi ngibi byabaho, simbizi. Umuntu ukurikiye inkuru ashobora kwibaza ati ese kuki bitamenyeshejwe abaturage mbere y'uko bahagera bagasubizwa inyuma? Buriya iyo uri mu rugendo bakababwira ngo jya kunyura ahandi, Grande Barriere na Petite Barriere ntabwo ziteganye, ziri kumwe 100%, harimo akagendo. Uba wataye n'umwanya. Yego, uba wataye n'umwanya, ukibaza uti ko ari ibintu bihuriweho n'ibihugu byombi, kuki byatunguye abantu aho kugira ngo babiteguze abantu? Ibi ngibi birashoboka nk'uko bidashoboka, bitewe n'uko inzego zirimo zihakorera inama zibibona. Birashoboka nk'uko bidashoboka, kuko kubivuga baba bareba bagasanga wenda hari icyo bishobora kwangiza, kuruta ko bagasanga kutabivuga wenda ari byo byaba bihendutse cyangwa se bidashobora kugira icyo byangiza kinini. Nicyo nibaza, akaba ariyo mpamvu rero mbona byaba byagenze bityo. Ngira ngo ni inkuru turakomeza gukurikirana tunamenye se koko iyo nama ni ukuri ko yaba ari inama ihuje abatasi b'u Rwanda n'aba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Angola, cyangwa se yaba ari inama y'abanyekongo ubwabo batifuza ko hagira abanyarwanda cyangwa se abandi bantu bava mu Rwanda bayumviriza cyangwa se bagira ibimenyerwamo, cyangwa se bamenya ko iri kuhabera, bamenya hoteli iri kuberamo, bitewe wenda n'ibyaba birimo gukorerwamo, bavuga bati ntitwizeye umutekano wacu bitewe n'uburemere bw'ibyo turi gukora cyangwa ingaruka byagira ku muturanyi wacu. Kuko urumva kuba byonyine byatunguye abantu hari icyo bisobanuye, batabiteguje abantu, kuko inama y'inyabutatu ntabwo ari inama yaba itunguranye, cyane ko hashize iminsi mikeya baturutse bavuye muri Angola. Inama rero yaba irimo abantu bavuye muri Angola ni inama yaba yateguwe ku buryo itatungurana. Ni ibintu turi bukomeze gukurikirana, ariko ikigaragara hari ikindi kibyihishe inyuma dukurikije amacenga n'umwuka mubi uri hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, by'umwihariko mu nzego z'umutekano. Uko ni ukuri Bwana Mushakamba, n'ubundi twagomba gukomeza kubikurikirana bitewe n'uko ibi biganiro
cyangwa se izi nama zigenda ziba zirebana n'ibiganiro bya rwanda ni ibintu bidushishikaza cyane kandi tujya tuganiriraho abantu kuri radiyo na televiziyo zacu kugira ngo babisobanukirwe kuko abantu baba banyotewe n'amakuru. Ubwo rero birumvikana ko dukomeza gukurikirana tukamenya n'ibyo ari byo, abantu bakaza kubona n'ibisobanuro byimbitse nyuma y'aha ngaha, nyuma y'aya makuru. Gusa ikigaragara biramutse bimeze bitya, impamvu ari iyi ngiyi, numva abantu batahagarika umutima kuko iyo abantu bumvise ko imipaka yafunzwe, hari abatunzwe no kwambukiranya imipaka, ibyo bakora bambukiranya imipaka bikabinjiriza bikabatunga, ugasanga rero iyo bumvise ko imipaka yafunze umutima urahagarara, bakavuga bati, bagira umutima uhagaze bakavuga bati noneho turaza kubaho dute. Ariko kuba hari bariyeri imwe ikora, iriya petite bariyeri hariya mu birere, njye numva ndabihuza n'ukuri. Iyo biza kuba gufunga imipaka byo kubona imibanire yenda y'ibihugu itameze neza, n'uriya ntabwo bari kuwureka, n'uriya mupaka ntibari kuwureka. Ariko ikigaragara birashoboka byanze bikunze, hari inama uko yaba iri kose, yaba ari ihuza izi mpande eshatu nk'uko tubibonye, yaba ari inama yihariye ya Kongo ubwayo yonyine, ibyo ari byo byose iyo mpamvu irahari yatumye bafungurira umupaka, bikaba byanatuma n'icyizere kigumaho ko umwanya uwo ari wo wose iriya mpamvu iramutse ivuyeho yatumye bawufungura, noneho urujya n'uruza rugakomeza. Bwana Mushakamba, ngira ngo bitaratangazwa na ba nyir'ubwite biragoye kubyizera, bitewe n'uko niba ari inyabutatu cyangwa ihuriweho n'u Rwanda na Kongo, bagakwiye kuba basubijweyo hakiri kare n'inzego z'umutekano zo ku mupaka z'u Rwanda. Ubwo nubwo inzego z'umutekano ziba zihari, nako ni abashinzwe urujya n'uruza ku mupaka w'u Rwanda, douane, bagakwiye kuba ari bo basubije inyuma abava ku ruhande rw'u Rwanda kurusha uko babanza gusubizwa inyuma n'abo uruhande rwa Kongo. Icyo nacyo gifite ikintu gisobanuye, ntabwo umuntu yareka kugitekerezaho, cyane ko nyine umuturage nk'uko wari ubivuze ati, kuba bapanika cyangwa se babifata nk'ibindi nta kidashoboka, bitewe n'uko niba ari ibyaturutse ku ruhande rwa Kongo, ku ruhande rw'u Rwanda ho bikaba nta kibazo cyahaturutse, bagomba kubitekerezaho. Ikindi ngira ngo umupaka umwe na petite bariyeri ntihagije ku banyarwanda cyangwa ku bantu bava ku ruhande rw'u Rwanda bajya muri Kongo. Ariyo mpamvu n'ubundi hari imipaka ibiri, bitewe n'ibintu bihanyura, imodoka zihanyura zitandukanye, ndetse n'abantu bahanyura ubwinshi bwabo. Gusa niba byakozwe ni impamvu za politiki umuntu atatindaho cyane, kuko impamvu za politiki ubundi ntawe ujya impaka nazo kereka abanyapolitiki ubwabo. Gusa nyine umuturage ntiyabura guhangayika, kuko iyo ubona ahantu wakuraga amaronko cyangwa se niba wahagereraga isaha kubwo kujya guca ku mupaka umwe kubera ubwinshi, ukahagera ukerewe, ibyo nabyo biteza ikibazo, cyane ko n'amasaha yagiye ahindurwa, aho amasaha bakoreraga ingendo muri Kongo yagiye ahindurwa, yagabanijwe. Bwana Sentama. yego Bwana Mushakamba, ibyo uvuga ni ukuri. Reka dukomeze tubirebe, cyane ko buriya wenda igituma abantu bibaza cyane ni uko iriya nama si bwo bwa mbere ibaye. Urazi ko n'ubushize ku itariki 29 n'itariki 30, ngira ngo ni ukuye kwezi kwa munani. Yego, ni kwa munani. Kwa munani yabereye mu Rwanda, ariko ibyo gufunga umupaka bikaba bitarabaye. Bwana Mushakamba, yego, kuba bitarabaye igihe ibera mu Rwanda bikaba bibaye ubu ngubu, ntawamenya byo byatera n'umuntu kuba yakwibaza, akibaza impamvu bigenze kuriya. Ariko reka turindire turebe, turakomeza dukurikirane, wenda abantu turakomeza tubahababere, tubarebere, tumenye ngo bimeze bite, noneho turaguma tubagezaho amakuru. Yego, yego. Tujye kuri ya nkuru noneho y'abashaka gutera u Rwanda bafashijwe n'ibikomerezwa bimwe na bimwe.
reka tujye kuri iriya nkuru. Ni inkuru ivuga ku bashaka gutera u Rwanda babona FDLR si abandi, ariko noneho bakaba bafite ababafasha kandi byaragaragaye ko babafasha koko. Mbere na mbere turareba hari ibihugu bigera muri bitatu byigaragaza cyane, harimo binabivuga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Bwana Mushakamba hari aberura bakabivuga ku mugaragaro, ariko hari n'ababikora mu buryo bwa rwihishwa. Ibyo bihugu twavuga nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi, bariya bo barabyerura bakabivugira hanze ku mugaragaro. Ikindi gihugu ni Ububiligi. Ububiligi bo ntabwo babivuga ku mugaragaro, ariko bafite ibintu bakora bikagutera kwibaza, nko kwanga ambasaderi w'u Rwanda. Urwo ni urugero rumwe. Hari n'izindi ngero nyinshi Bwana Mushakamba, by'umwihariko gushyigikira abafite umugambi wo gukuraho u Rwanda, nako ubutegetsi buriho mu Rwanda, ndetse no gushyigikira bamwe mu bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi kubakingira ikibaba. Yego. Aya makuru rero akavuga ati ari mu Kirundi, hari abanditse mu Kirundi, hari abanditse mu zindi ndimi. Aravuga ati intwazangabo z'Ababiligi z'Abakongomani zimaze iminsi zirubaka ikambi i Buvira. Uvira ni uriya mujyi wo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko noneho hegera i Burundi, muri Kivu y'Amajyepfo. Ni muri Kivu y'Ubumanuko, kugira ngo bafashe imigwi yitwaje intwaro izotera igihugu cy'u Rwanda. Umusoda wo hejuru mu gisoda cya Kongo, mbabarire sindimo nsoma Ikirundi neza, ariko cyo cyumvikana, yatanze amakuru ko leta ya Kongo yatanze ibikenewe byose, kandi ikambi yubatswe ahitwa Ikitoga n'Ababiligi. Uburundi nabwo busanzwe buri muri uwo mugambi, nabwo bumaze iminsi bukoresha amanama, aho abatwara imigwi myinshi y'iterabwoba igwanya Kigali yemeranyije gushyira ingufu hamwe ngo batere u Rwanda. Iyo kambi ya Kitoga izoba irimo cyane cyane abagwanyi ba FDLR na FRN. Uburundi ni nabwo buzotanga inzira aho abavuye muri iyo nkambi bazoca mu kibira baja gutera u Rwanda. Tuzi ko rero ikibira, inkuru ni uko ivuga, tuzi ko ikibira gifatanye na Nyungwe Bwana Mushakamba. Urumva ko buri gihugu gifitemo uruhare. Ububiligi burubaka inkambi, bwohereje n'ingabo zabwo gutoza, buriya n'amafaranga buri bushoramo. Noneho Kongo nayo yatanze ubutaka bubakaho iyo nkambi. Ibyo byose Uburundi nabwo bugakoresha inama zo kubahuza kugira ngo bavuge rumwe kuri bariya batumvikanaga, baba FRN na FDLR, noneho no gutanga inzira banyuze mu kibira bakambuka baza mu Rwanda. Iyi nkuru ni uko imeze, kandi ngira ngo si ubwa mbere Bwana Mushakamba. Hari ibitero byagiye biba muri kiriya gice cya Nyaruguru mu myaka ya 2018, 2019. Biriya bikaba bihamya neza ko birahura neza n'iyi nkuru, biragaragaza ko iyi nkuru ari ukuri. Andi makuru rero, aravuga ko muri iriya nkambi barimo bubaka hamaze kugeramo FDLR zigera mu 3,000 Bwana Mushakamba. Yego. Ubwo kuba ibi bintu bimeze bitya, Burundi bukaba buri muri uyu mugambi mubisha, Kongo nuko iranabivuga. Yemwe si n'undi ubivuga, ni na perezida wayo. Yemwe n'ubu Burundi yarabivuze. Yego.
Ububirigi nabwo bwabyinjiyemo bwana Mushakamba. Ibi bintu bisobanuye iki? Ndagira ngo tubihuze kuko biragaragara nk'aho ni nka bya bindi aho bamwe bashobora kubaka abandi basenya. Niba uyu munsi havugwa ibiganiro bya Angola byo kugarura amahoro, ba bandi baza muri ibyo biganiro bakaba bari mu mugambi nanone wo gukomeza iki kibazo, hakaba n'abandi b'abaturanyi nabo bashobora binjira muri iki kibazo bakagitiza umurindi bakagishyigikira ku buryo hubakwa inkambi. Ariko ubwo nituvuga inkambi abantu ntibumve, ntabwo ari inkambi y'impunzi, ntabwo ari inkambi y'iki, ni ikigo cya gisirikare, ni ikigo gitorezwamo, kandi abagitorezwamo si abandi, ni FDLR. Kandi impamvu batozwa si iyindi, si ukugira ngo barinde Kongo, si ukugira ngo barinde Uburundi, ni ukugira ngo Uburundi bubahe inzira yambuka iza mu Rwanda, gutera u Rwanda, guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Bwana Mushakamba, ndagira ngo umpurize iki kintu cy'ibiganiro, aho umugabo ajya mu biganiro akajya no mu bindi bikorwa bibisenya. Ibi bintu wabihuza ute? Bwana Sentama, mbere y'uko mbihuza ndabanza nibande kuri iki gikorwa cy'umugambi mubisha. Ni umugambi w'igihe kirekire, abantu batumva tubivuze kano kanya muri uku kwa 11 ngo bumve ngo ni iby'ako kanya. Icya mbere bigaragaye nyuma y'ibyo mu kibira, inkuba isenya inkambi ikica benshi, hafi abagera mu bihumbi, abarenga 3,000, hagati ya 3 na 5 bagapfa, baba FDLR, aba FRN, ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za Kongo zari mu mugambi nawo wo gutera u Rwanda. Inkuba igakubita ubugira gatatu, bikarangira babonye ko nta makwemo bagifite hariya. Ibyo rero nibyo byatumye batekereza gushira inkambi Uvira, bakayimurira muri Kongo. Nyuma y'uko nyine mu kibira byanze kwitegurira hafi n'umupaka w'u Rwanda bibangiye, bahitamo kujya muri Kongo. Ikindi kumvikanamo Ububirigi si inshuti nziza n'u Rwanda, kuko bumeze nk'aho buri gusambira, bwitwaza u Rwanda kugira ngo bukunde busambe cyaburame muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nubwo nyine butanyurwa kuko Ububirigi nicyo gihugu cyahanze Kongo, kuko Kongo twari uduhugu turenga utuhita twibure twinshi, cyangwa se ubwami runaka bwinshi bugera kuri 250. Ububirigi, umwami w'Ububirigi arabushyira hamwe, kiba n'igihugu cye bwite. Abantu mu mateka barabizi, cyitwa igihugu cy'umwami w'Ububirigi kurusha kwitwa igihugu cy'Ububirigi. Nyuma kiza kuba igihugu cy'Ububirigi, nyuma kirigenga kiba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ntabwo cyari igihugu cy'Ububirigi, cyari umutungo w'umwami w'Ububirigi. Yego, umutungo, yego. Umutungo bwite. Yego, ngira ngo ibyo barabizi kuko abenshi mu badukurikira bagiye bakurikira amateka. Rero se nta mikino bagomba kumenya ni kimwe, Ububirigi bwashyigikiye nako kuba FDLR kwari kubikiriho, ni ukubera gukingirwa ikibaba n'Ububirigi. Uribuka igihe M23 yasenyeraga FDLR Nyanzare, bari bafite ibirindiro bikomeye kubw'ikirombe cya Somikivu. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububirigi yarasakuje, yandika kuri Twitter, ubona ko ababaye, kibaza impamvu atigeze yandika mu myaka yose ishize ko we yababajwe nuko ngo Ububirigi ya M23 igeze Nyanzare mu kirombe cyitwa Somikivu, kandi icyo kirombe birazwi ko cyariho FDLR. Ntiyababajwe nuko M23 hakuye FDLR, we yababajwe nuko M23 yahafashe gusa. Ibyo rero bisobanuye ko ababajwe nuko aba FDLR bakoreraga Ububirigi birukanwe mu bice birimo amabuye y'agaciro. Rero bagomba gukora ibishoboka byose, kandi nabo bari mu bashyira imbaraga cyangwa mu bumvisha Kongo, mu bashuka Kongo ngo ivuge ko M23 ifashwa n'u Rwanda. Rero nk'uko twanabivuze, turabihuza n'ibiganiro bya Rwanda, ntitwareka kuvuga ko cyangwa ntitwatinya kuvuga ko Ububirigi buri mu bashuka Kongo, ikavuga ko cyangwa se ikitwara nabi muri biriya biganiro bya Rwanda, ikabibamo nk'abaringa,
ariko byagera mu gushyira mu bikorwa cyangwa se bagera i Kinshasa bakabihindura bitewe n'uko Ububiligi bwabwiye muti mubigenze gutya mubigenze uku mubareke mubyemera ariko nimugera hariya mu byange. Rero Ububiligi cya mbere ni umwanzi ukomeye w'u Rwanda, baranabyeruye banga ambasaderi w'u Rwanda mu Bubiligi. Kese ni nyinshi abanyapolitike b'u Rwanda barabivuga, ni byinshi byavugwa ugasanga koko Ububiligi ntabwo buri kubanira u Rwanda neza, mu gihe u Rwanda rubaniye neza Ububiligi, usibye ko narwo rwababwiye ko rutazakira ambasaderi wabo mu gihe nabo batarakira uwabo, birumvikana. Ni kimwe niko twabivuga, ariko Bwana Sentama, buriya umuntu wese akora ikintu cyayitwara nabi mu kintu cyangwa mu kibuga cyo gushaka amahoro afite umuri inyuma umushuka. Ububiligi nibwo bushuka Kongo, Ububiligi nibwo bushuka Abarundi, cyane ko ari n'igihugu cyagiye kibikoroniza byose, ariko Ububiligi nibo nyirabayazana w'aya mahoro makeya tubona mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, n'ibindi bihugu bikabona gufatiraho, ariko nyirabayazana mukuru ari Ububiligi. Nicyo kibazo gihari rero, niko gutegura abatera u Rwanda. Wasanga agira gutya akajya no gufasha umuzungu, agira amanyanga menshi, wasanga afite n'uburyo ari gufasha abatera Burundi, ngo nibijya ku Burundi nibujya buramutse bwiyubatse bwatangira kwivumbura ku Bubiligi nabwo bakavuga bati turafasha aba n'aba. Ntawamenya, gusa umuzungu agira amanyanga menshi, by'umwihariko Umubiligi, kuko tugiye mu mateka nk'uko n'ubundi twahoze tubivugaho, Musinga ngo yaravuze ati rwose nambwa n'ababagaho Budage, ariko Ababiligi rwose ndabona bataje kumbanira. Rero urumva ko ari ibya kera bikomeje kugenda bigaruka. Yego nibyo Bwana Mushakamba, reka tubitege amaso dukomeze tubikurikirane. Ubwo tuzajya dukomeza tubigeza ku bakunzi bacu kugira ngo barusheho kumenya amakuru ajyanye nabyo. Ngira ngo niba nta kindi twasoza. Yego, twaba dusoje amakuru yacu ya mu gitondo y'uyu munsi. Ariko Bwana Mushakamba, ngo RIB yataye muri yombi umuntu wiyita umupfumu. Nibyo, umupfumu witwa Sarongo. Umupfumu witwa Sarongo ndamubona n'utubindi twe n'uduki n'amapingu byose. Ngira ngo abantu bigira ko bakoresha izindi mbaraga muri iyi minsi bamerewe nabi. Hari n'undi ngo watuburaga amafaranga nawe uri mu maboko ataraye. Yego. Byatangiye babishyiramo urwenya ngo ntiyafungwa kabiri, ariko amazemo hafi icyumweru. N'uyu Sarongo wasanga bizera imbaraga ze, baravuga bati ntari bumare kabiri, ariko nawe arimo. Yego. Reka tugane ku musozo Bwana Mushakamba. Rero twaganiraga ku ngingo irebana n'ifungwa ry'umupaka wa Grande Barriere, umupaka uhuza u Rwanda na Congo. Ni umupaka munini, umupaka bita La Corniche, ariko bije kugaragara ko ushobora kuba wafunzwe kubera inama irimo ibera hafi yawo. Noneho bagasaba abantu gukoresha umupaka mutoya wo bita wo mu birere cyangwa Petite Barriere. Ikindi twaganiriyeho ni ubugambanyi, ni umugambi mubisha w'Ububiligi bufatanije na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi mu guhungabanya umutekano w'u Rwanda, aho barimo kubaka ikigo kitorezwamo FDLR na FRN muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri Kivu y'Amajyepfo ahitwa Kitoga, ni mu bice byegereye Uvira, umujyi wa Uvira. Bwana Mushakamba, rero dushimire abadukurikiye, abakomeza kudukurikira, baduha ibitekerezo byabo, kandi tubibutse ko abashya batarakora subscribe bakora subscribe ikandwa rimwe, haba kuri radio televiziyo n'uriya Mashariki ndetse no ku Muco Wacu TV. Ikindi baduha ibitekerezo byabo babidusangize kugira ngo bidufashe kurushaho kunoza ibyo tubakorera. Ibitekerezo babicisha ahanditse comments, bakabyandika aho ngaho bakabitwoherereza, noneho bikadufasha. Umunsi mwiza rero. Yari Sentama,
Mushakamba, mikoro ni iyawe. urakoze cyane Sentama, nawe umunsi mwiza, komeza ugubwe neza, abadukurikiye nabo kandi bagira umunsi mwiza.